If you should say something which is not as good as back home, something we could improve in Denmark, what should that be? The only bad thing is we can never find bathrooms anywhere. Public restrooms. Yeah. That's the only thing. In St. Augustine, they're everywhere. So here, there's like none really, unless you have to go in somewhere and buy something to use the restroom. Well, that's the only negative I've seen so far. Well, when you need to go to the bathroom, what do you do then? Go back to our hotel. Or go to a restaurant and Buy buy something and then use the bathroom. Ashley og Rebecca, de siger, at hvis de kan komme på én ting, så er det, at de simpelthen ikke kan komme på toilettet. Der er ikke nogen offentlige toiletter, og det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i, så de må gå ind på restauranten og købe en kop kaffe, eller også så må de altså gå hele vejen tilbage til deres hotel. Thank you so much for speaking with me, and have a nice trip here. Dagens tip fra kanalrundfarten her, og Ashley og Rebecca, som jeg lige talte med, det må være, lad være med at drikke for meget, fordi du kommer til at få problemer med at finde et toilet. Tis hjemmefra, og spis en banan.